करते अल्लाह वे ए बंदा तचियो कदम मा तरफ तरा वाखली ज़ 2 कदम ता तरफ तदर अलम ए बंदा तच मा तरफ तरा रवानशी ज़ पमंड सा तरफ तदर जम बेहतरीन खताकार अलग का खताकार हम दे बेहतरीन हम दे हदीस की मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाई बेहतरीन खताकार द तौक़िम सूख दी बेहतरीन खताकार अगदे चे खता ते न उशवा गुनाह ते न उशवा फौरन तौबा उबासी सौबासी तौबा या अल्लाह पोई नशुम बस या अल्लाह पोई नशुम यो नौजवान प ज़माने जाहिलियत के दे यो जिने सर मोहब्बत और जमा इज्जतमंदो दा मीना मोहब्बत तुम रजे तवर से दा चे दा नौजवान अगर जिने तवई चे सर वक्त उबासा स टाइम उबासा चे मंग औ तासो द यो बल सर मुलाकात द नजदी न वकू जमा इज्जतमंदो दी जिने वर्त यो टाइम यो शपो खुदा चे प्लांके शप बांधे ब जमा उस्ता तफसीली मुलाकात की इंतजार को ज़बर आज़म उस दगा नौजवान द दी जिने यो मखलूक दे दागी पे इंतजार के दा नौजवान नाचते द जिमिशपा आगा जमा इज्जतमंद अमदक कशान वीखे ते रकड़ा लेकिन सहर शु द सार अजानु न उशु खुदा न दा जिने रानला दा जिने दा रानला दा नौजवान पखपल जड़क खपल जान मलामत की जमा इज्जतमंदो खपल जड़क खपल जान खिजालत की चिदा उगोरा द यो मखलूक द यो जिने पमीना किसी कम दे ताटोल अशपशौगीर उकड़लो लेकिन आगा जिने मीना ता मिलाव नशवा लेकिन दागी मुलाकात ता मिलाव नशु दा नौजवान जड़ जड़ की कदाश पदी दा अल्लाह द पारा शौगीर कड़े में नो अल्लाह ब मिलाव शवे के न ब मिलाव शे अल्लाह ब मिलाव शे दा अल्लाह नजदीकत ब मिलाव शवे दा अल्लाह ताल्लुक ब मात मिलाव शवे कदा गशमा दा अल्लाह द पारा मा अड़ूना कड़े वा और दामा शौगीरा कड़े वा और जो विख पाती शेम नो जमा मोहतरमो और आपा से दो तोबे हुई इस्तला आज़म को द इल्म हासिल अवलो द पारा दासी उलमाओ यो कले व आगे कली तरफ तदा नौजवान रवान शु बस प्रीद द दुनिया दा मोहब्बतुना बस प्रीद द दुनिया दा मखलूक दा मीनी दा मोहब्बतुना दा आरसी दी दा पाती के दो वाला दी असल दा अल्लाह मीना दा अल्लाह मोहब्बत ए बंदा द अवया उमेंदो नजता सर ज़ियात मिनकुम या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम लका संग मोर खपल बची तो वही बचिया पापली पल वाला पल दे बख्तवर शशाब बल वाला मिनी मोहब्बत सर आवाज की वल्लाहिल अज़ीम कुरान कुलाव की अल्लाह मंग अवतास तसुमर मिनी सर आवाज कर दे या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम फफिर्रू इलल्लाह राशा मा तरफता राशा मा सर सुलह का जमा मोहतरमो दा नौजवान रवान दे चिवे कतल पयोलार की दसर यो बुजुर्ग द जमानी बुजुर्ग यो वली दसर मुलाकात शु अगम दसरा यो से रवान दे यो सायर आला जमा इज्जतमंदो उस यो तरफ त गर्मी वी और तकलीफ वी और जमा इज्जतमंदो दागी आगा सख्ता अक्सरियत तासु पदे गर्मे की कतली हुई द इंसान दा बदन दुम्र गरम शी जमा इज्जतमंदो पखला बांधी दासी कुफरी अल्फाज रोजी दा गर्मीम दा अल्लाह यो आजाब दे न दी गर्मी न द बचाव द पारा पदे नौजवान और पदे बुजुर्ग बांधी अल्लाह यो यह खसाया जमा इज्जतमंदो दासी द पासा सोरे रावस्तो दा द्वाना रवान दी दा बुजुर्ग और दा नौजवान उस दा नौजवान लड़के हुए को माँ को टूल उमर दा अल्लाह ना फरमाने निकली दी दा साया चिकम अदा दा यह साया गिर चापेर गर्मी दा और पमंग द पास दा साया दादा दी बुजुर्ग बरकत थे और अगर बुजुर्ग हुई चाहो बस द अल्लाह रहमत थे चिप माँ बाई द पासा खो बहरहाल मखी तद्वलार राली चिपयो लार बांधी बुजुर्ग जी पबल लार बांधी दगा नौजवान जी खो जमा मोहतरम चिकला दा द्वाना दखपल यो बल न जुदा केदल तासु प अल्लाह यकीनो के दा साया ददी बुजुर्ग पसिला नड़ा दगा नौजवान पसिला होए दा बुजुर्ग चिवे कतल चालका माँ खो वेली शी जमा द बुजुर्गी द वजी दा साया पमा रवाना दा खुद दी नौजवान बरकत थी जमा इज्जतमंदो पमंड बांधी वापस दा बुजुर्ग दखपल लारी नरा वापस शु दी नौजवान पस रागे चिता सदा से अमल करे छि अल्लाह पदी गर्मी की ता द पारा दा यह साया मुकर्रर करे दा तासर रवाना दा नौजवान वर्था वही माँ खुटूल उमर दा अल्लाह पना फरमाने की तेर बेगाश पकी चिकम दे दासी हो
زمانه جاهلیت زما یو ملګری وا هغه ما ته د شپه خودلې وا چې په دې شپه کې به زه تا سره ملاقات کوم زه به راځم ټوله شپه ما د هغې انتظار وکړو لیکن هغه رانله ما په زړه کې چې کوم دی دا وویلی چې یار د یو جنۍ د یو مخلوق په انتظار کې تا ټوله شپه چې کوم دی شوګیر وکړو که د دې په ځای دغه شپه تا د الله دپاره ویښه تېره کړې وه تا ته به د الله تعلق میلاو شوی وی تا ته به الله میلاو شوی وی وګوره هغه جنۍ میلاوه نه شوه د هغې ملاقات ونه شو د هغې مینه میلاوه نه شوه نو ما په زړه کې توبه ویستله او په دې توبې سره الله ماله دا مقام راکړ